Sjedim na klupi iznad sela Kadarić. Do rata je u ovom selu živjela familija prezimena Frka. Da li sad ima neko od tih Frka još uvijek ovdje da živi, ja ne znam. Pošto je vrijeme sveopšte tranzicije, pa je moguće da su se nekud odselili. Od te familije posebno se isticao jedan Frka, koji je nekad davno živio u ovom selu. Isticao se snagom i veličinom. Pa se i dan danas o njemu prepričavaju razne priče. Ćemo mi danas ispričati jednu od njih. Kad je Mehmed Fatih, onomad, osvajao Bosnu, put ga nanese ovim ovdje krajem. Zatrefiše se ovdje i odlučiše se ulogorit na ovoj ovdje lokaciji. I od tada se ovaj širi lokalitet ovdje zove Carev Do. Međutim, kad su se ulogorili, podigli šatore i šta već, pa spremili, išume se pojavi Vuk i pravo na cara. Pravo kidiso na cara. Njegova lična pratnja, normalno, jel, sad došli u odbranu, ali kako god su pokušavali, nisu mogli
Vuka odbiti nikako, niti su ga mogli ubiti. To je trajalo, dok se neko nije dosjetio da zovu Frku, koji je živio ovdje u blizini u selu Kadarić. I tako su jedni ostali, odbijali Vuka, a jedan iz te lične pratnje je otišao na Kadariće da zovne Frku. Prolazeći ovuda, naš Frka je stao nogom na ovaj kamen i u kamenu osta otisak njegovog stopala sve do dan danas. Za neko vrijeme se vratio, ide s njim Frka, izvadi sviralu iza pojasa koju je stalno nosio za pojasom i onom sviralom udari Vuka po zadnjem kraju. I od tada je, kažu, Vuk niži u zadnji kraj, kako ga je Frka udario tom sviralom. Car je nastavio dalje, a Frka se vratio na Kadarića.